The Khasi Students Union had celebrated its 45th Foundation Day at a special function held at the Soso Tham Auditorium on the 20th of March 2023. To mark the event, a documentary film entitled 1978 KSU Shirta was released by founding members of the union, Geoffrey, Basan and Nongjop Syiem. The documentary film is based on the struggles, challenges and every aspect of the journey of the KSU for the past 40 years. Also present during the event included founding members, former presidents and executive members of the union, the current president of the KSU, Lambokstar Marngar, the general secretary of the union, Thabah, besides special guests, invitees and others. Ikan nyipen mau di tadi ya kecing ruai bawa kendra mau penar boy war beli upat kasih bayar itu nginya kerteng baik Khasi Students Union nama kerteng kasih ke bentuk yang baru boy war kendra mau penar di kumta nak kaya KSU ka apa terek upnai march kat kendai spa ni pupra dan nak beri jongi kita laklat no dan kita dan kita lagi poi rugidan kita melawan poi rugidan kumga union ru gidi banang ban improvise hagar kom jungi khun jungi tigrade ru kapor ban kampan khan terpen susu jum sunrang hagi benta babun marba kini bor berawan manabar ndai tang pilong patrilineal kidan ru kinyam ngatrai ngamna dan kamban pensai ki belong agresif kana mi bor di kumba union ngaso wa mi diban improvise no kom berkat kumdo ngi khon khnang ba kan yo kanong khnang ba jai rio kan sengai bat ke loi pateng ru kanong ba pernah ngaskuaban sekentin soban penkon ngaskuaban rekolek hak porjungi baikong alfilia nongrom vice president hak por baralo president manga ngaskuaban suam penkon ma fi ba ngatrai di wei beslur tam Riukan thai bakit yang union hatu kopor but kadang kopor lay hatu kopor belum DC Java but Java di wei DC belum au berarti ni student matir la sajil ni hapo yasmi hapo office jong Java ila kawang nak astri yu Java dong dei bukan ria tamut ngatrai lapat kali dengan sekolah nong koi belingai kini nuksa bakung kejai beriu depan idon kampar kejai trailang hapeng kirang ba bat kilong kemir kisamla kan tei kisamla senang man pentulun yang kam yang ni gelungkor bakia jongo union kisah telet no haki poiler dan iki mendir kam deisu kabatang temai